Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza bakunzi b'Umuryango TV. Nge nitwa Nkurunziza Pacifique, tuje kubana mu makuru agezweho. Na makuru tujye kurebera hamwe agendanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ese kuri ubu kuri aya masaha hari kuvugwa iki? Hari amakuru kugeza ubu ngubu ari kuvuga yuko indege ya FARDC ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba imaze kuraswa n'umutwe wa M23. Ni indege rero yari iri mu kirere cy'ikiyaga cya Kivu, biza kurangira irashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu kugeza ubu ntabwo turamenya amakuru yimbitse uko byifashe, ariko kugeza ubu niyo makuru yarari kuvugwa ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko by'umwihariko bivugwa yuko iyo ndege y'igisirikare cya M23 yaba imaze kuraswa muri Kivu, hariya mu kiyaga cya Kivu hariya. Bakunzi rero b'Umuryango TV, turaza gukomeza kubakurikiranira iby'iyo nkuru niba koko ari ukuri, ariko si ayo makuru yonyine, kuko kugeza ubu ngubu nuko Perezida Felix Tshisekedi amakuru nayo ari kuvuga yamaze gutanga amabwiriza mu gice cya Uvira yuko abaturage baho bagomba kwirwanaho bakoresheje intwaro ndetse n'intwaro gakondo, ariko bikavuga yuko haba hari umugambi wo kwirwanaho kwabo ari uko ngo bagomba kwica abakongomani b'abatutsi bafata nk'abanzi babo. Ayo makuru nayo rero turaza kugenda tuyakurikirana dukurikije amashusho ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu mu gihe imirwano iri kubera hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho igisirikare cya M23 kimaze gufata uduce turimo Karehe ndetse basatira n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Kuri ubu ngubu nuko societe civile hariya muri Kivu y'Amajyepfo imaze gutangaza cyangwa gusaba yuko ingabo za Kongo zihariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu, barambika intwaro hasi cyangwa se bakayamanika, kuko ngo bigaragara yuko badafite ubushobozi bwo gukomeza guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Tugendeye kuri iyi baruwa rero societe civile banditse, bagiye batanga ingero zitandukanye zirimo uduce two muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za FARDC zagiye zirwanamo. Barebye ngo ku bigendanye n'umwuka na sitasiyo yari iri hariya Igoma, bareba agace ka Karehe kuri ubu ngubu kamaze gufatwa na M23, barongera basesengura igice cya Rucuru. Bamaze gusesengura barebera hamwe uko igisirikare cya FARDC cyagiye cyitwara mu bigendanye no guhangana n'intambara bahanganyemo na M23. Ubwo barebye ngo kuri Bunagana, intambara ya Bunagana, bareba muri teritwari ya Rucuru muri Nord Kivu, barongera bareba uburyo M23 yafashe umujyi wa Goma. Ngo bamaze gusesengura ibigendanye n'imyitwarire, attitude n'inshingano zo guhangana n'umwanzi, basanga mu by'ukuri nta bushobozi buhari bwo kugira ngo bahangane na M23 hariya muri Bukavu. Baravuga bati rero byaba byiza mu gihe ngo hatubahirijwe agahenge k'imyanzuro yavuye hariya muri Tanzania, bwo hari inama yahuzaga SADC na EAC, mu gihe katubahirijwe, societe civile rero yandikiye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ufite ibiro i Bukavu, baramubwira bati malgré que imyanzuro y'inama yahuje EAC na SADC itubahirijwe, ariko nanone tukabona imbaraga zikoreshwa, turabona yuko hakomeje imirwano hano muri Bukavu, hapfa abantu benshi, bigatuma havuka ibibazo byinshi bigendanye n'impfu z'abantu. Baravuga bati rero byaba byiza habayeho kureka imirwano, ahubwo hakabaho indi mishyikirano. Nuko rero societe civile yandikira uyu guverineri, ndetse banandikira n'akanama gashinzwe umutekano hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru ari kuvugwa nuko Colonel Nanga yagaragaje ko imbaraga za AFC M23 zidakeneye ubundi bufasha bwa gisirikare.
Umuyobozi rero w'ihuriro rya AFC ririmo n'umutwe wa M23 Corneille Nangaa yagaragaje ko badakeneye ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bifitiye ubushobozi buhagije. Ni igisubizo yahaye umunyamakuru Colette Breckman wa Le Soir ubwo yamubazaga niba koko ingabo z'u Rwanda zidafasha AFC M23 mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nangaa yasubije umunyamakuru ko adakwiye kugabanya imbaraga za M23 kandi Perezida Tshisekedi yarashatse kuyifashisha nk'ingabo zimurinda, agaragaza ko kwita abarwanyi ba M23 abanyarwanda bishingira ku kuba bamwe muri bo bavuga ikinyarwanda. Yagize ati kubera iki mugabanya imbaraga zacu kandi Felix Tshisekedi yari yasabye M23 kuri mu mutwe w'ingabo zimurinda. Kinshasa ikomeje icengeza amatwara rishingiye ku rujijo rivuga ko umunyekongo wese uvuga ikinyarwanda bari umunyarwanda. Aya magambo ya Nangaa nibyo koko bamwe mu basirikare bacu bavukiye Rucuru, Masisi na Nyiragongo bavuga ikinyarwanda. Ibyo se bisobanuye ko ari ingabo z'u Rwanda. Ibiganiro bya M23 na Perezida Tshisekedi byatangiye muri 2019 nyuma yo kujya ku butegetsi. Yasezeranije abarwanyi b'uyu mutwe bari barahungiye muri Uganda ko azabinjiza mu mutwe kabuhariwe umurinda, bamwe bakajya kugara amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nangaa yasobanuye ko impamvu Perezida Tshisekedi yari yafashe icyemezo cyo gushyira abarwanyi ba M23 mu mutwe w'ingabo zimurinda ari uko yashakaga kubasimbuza abo yasigiwe na Joseph Kabila kuko atabizeraga. Yagize ati Tshisekedi yaganiriye na M23 ubwo yabonaga irimo abasirikare benshi beza, yashatse kubashyira mu ngabo ze kugira ngo bajye bamurinda kuko atizeraga abo yasigiwe n'uwo yasimbuye ku butegetsi. Umuyobozi wa AFC M23 yasobanuye ko Perezida Tshisekedi yahinduye umugambi yari afite kuri M23 atangira gushaka gufunga no kwica abayobozi b'uyu mutwe, ndetse ngo nabyo byatumye basukura imirwano bari barahagaritse muri 2013. Ati yahinduye byose, yari yemereye M23 agera ku rwego rwo gushaka gufunga no kwica abayobozi bayo. Niyo mpamvu M23 yasubukuye intambara. Umunyamakuru yakomeje kumubaza ku bufasha u Rwanda rushinjwa guha M23, asubiza ati sindi umuvugizi w'u Rwanda, agaragaza ariko ko buri wese ariko Perezida Tshisekedi yatangarije mu ruhame ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwarwo. Nangaa yagaragaje ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yateguye umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ashyira bamwe mu barwanyi bawo mu mutwe w'ingabo zimurinda, abandi bajya mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kubera iyo mpamvu yashakishije FDLR arayivugurura, ayiha ibikoresho n'amafaranga, yanabashyize mu ngabo zimurinda kandi FDLR iri imbere ku rugamba mu burasirazuba. Ibyo byatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rukumire iki kibazo, ariko ibyo ntibitureba. Aya ni amagambo ya Nangaa. Corneille Nangaa yatangaje ko abarwanyi ba AFC M23 batarwanira kwigarurira imitima y'abantu ahubwo ko bashaka gukemura ibibazo by'abanyekongo. Yagaragaje ko abaturage batuye mu ntara zitandukanye babashaka kugira ngo bababohore bakureho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ayo ni amagambo ya Corneille Nangaa mu kiganiro n'abanyamakuru. Ariko kandi Nangaa nanone yongeye yahishuye impamvu yatumye ngo yibira amajwi Tshisekedi. Umuhuzabikorwa rero w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 yongeye kwemeza ko ubwo yari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibiye amajwi Felix Tshisekedi bakamugira perezida nyamara atari we watowe. Nangaa yabigarutse mu kiganiro kugira na munyamakuru Colette Breckman usanzwe ari mu banditsi bakuru b'ikinyamakuru Le Soir. Muri 2018 ubwo Tshisekedi yatorerwaga bwa mbere kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umusimbura wa Joseph Kabila, Nangaa niwe wari perezida wa komisiyo y'amatora y'iki gihugu ariyo Seni mu magambo ahinnye. Icyo gihe umunyepolitike Martin Fayulu wahabwaga amahirwe yo kwegukana intsinzi yamaganiye kure ibyavuye muri aya matora, agaragaza ko habayeho kwibira amajwi Felix Tshisekedi. Nangaa kuri ubu wahisemo guhuza amaboko n'umutwe wa M23 yavuze ko no mu matora yo mu Ukuboza 2023 Tshisekedi atigeze atsinda amatora ko ahubwo watsinze azwi. Uyu mugabo nubwo atigeze atangaza watsinze ari amatora bitekerezwa ko yabari Moise
Tumbi Chapwe wabaye wa kabiri. Yagize ati Tshisekedi ntiyemewe kandi ntawe utabizi. Abeshya ko mu matora aheruka yabonye amajwi 78% ariko iyo mibare yarahimbwe watsinze nyawe arazwi. Colonel Nanga ushinja Tshisekedi gushyira ubutegetsi bw'igitugu bukandamiza itangazamakuru, kohereza mu buhungiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse no kwica bamwe muri bo, yavuze ko nubwo muri 2018 perezida wa RDC atarigeze atsina amatora, ahubwo ngo ikindi nuko n'abasirikare batavuga rumwe bashoboraga kumukorera coup d'etat. Yagize ati amatora kirangira byagaragaye ko Martin Fayulu yari yatsinze Felix Tshisekedi na Emmanuel Ramazan Shadari bari bahatanye. Kuba rero ntagondwa kwe no kudashyira mu gaciro byafashwe nk'ikibazo ku butegetsi bwariho, by'umwihariko ku basirikare. Mu mujyi wa Kinshasa hari ibyago by'ihirikwa ry'ubutegetsi n'imeneka ry'amaraso. Nanga yunzemo ko byabaye ngombwa ko habaho ubwumvikane bwo gushyira Tshisekedi ku butegetsi bigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye na bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika, ibyatumye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaho bwa mbere mu mateka guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Uyu mugabo icyakora avuga ko kwibira Tshisekedi amajwi byatumye we wari vice perezida wa Sena n'uwari umujyanama we bafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga kandi ko ibyo bakoze byarenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara, ndetse iki gihugu kimara imyaka 2 mu mahoro. Gusa Tshisekedi amaze kumva ko akomeye yiyemeza kwica abamugize uwo ari we yabonaga nk'ikibazo. Ati nyuma y'imyaka 2 byose byarasenyutse. General ukomeye Delphin Kahimbi yarishwe, Vital Kamerhe arafungwa, nanjye ubwanjye nakora ihohoterwa ry'ubucamanza. Kuri Tshisekedi nari nzi byinshi, bityo nari nkwiriye kubizira. Ibyakurikiyeho twese turabizi. Tshisekedi yanyambuye abarinzi, igice kinini cy'umuryango wanjye kijya mu buhungiro. Abandi bagize umuryango barashimuswe barafungwa. Nanga avuga ko yahisemo guhunga no kurwanya Tshisekedi kubera akarengane yakorewe nawe. Kunzi b'Umuryango TV, aya niyo makuru arimo kuvugwa muri aka kanya, ariko by'umwihariko turakomeza kubakurikiranira ibyo ayo makuru ari kugenda avugwa. Reka tubashimire cyane. Nge nitwa Nkunuza Pacifique. Dukomeze dushimire abafatanyabikorwa tubana nabo umunsi ku wundi, tunashimira Chris uri kuri kamera. Mushimire cyane, amajwi n'amashusho babiri kubageraho neza. Murakoze cyane. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowap Milano yongerera imbaraga basabanye, ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks, cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowap Merita, Mowap Rosana ndetse na Mowap Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage, cyangwa ubahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. United Scholars yabateguriye ihuriro rizaba ririmo abakozi bayo ndetse n'abaza kaminuza bakorana zakira abanyeshuri, aho wowe ushaka kujya kwiga hanze mu buryo bwizewe buhendutse kandi muri kaminuza nziza, usabwa kuzaza muri iri huriro ngo uhabwe ibisobanuro birambuye cyangwa se ubaze ibibazo byose wibaza. Tukazahurira muri Hotel Ubumwe Grande kwa gatanu tariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2025 guhera saa 3 za mu gitondo. United Scholars binyuze muri za kaminuza bakorana ikaba bafitiye amashuri meza muri Polonye, mu Budage aho wakwigira n'ubuntu ndetse unahembwa. Mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada harimo naho udasabwa amafaranga ari kuri konti.
gutangira inzira yo kwiyandikisha no gushaka ibyangombwa ku bashaka kujya kwiga haba uyu mwaka ndetse n'utaha bikaba byaratangiye, ndetse abazitabira banashaka guhita batangira inzira yo kwiyandikisha hakazaba hari abakozi ba United Scholars bazaba bari kubafasha. Ibyangombwa byo kwitwaza cyangwa se andi makuru mukaba mwahamagara kuri nimero 0788 30 cyangwa se mukagiraho United Scholars Center ikorera muri Centenary House muri etaje ya 2. Muhawe ikaze muri United Scholars. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, Fortibet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer, abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Elite Shine Services irafitiye laundry and dry clean igezweho ihanagura neza imyenda yifashishije imiti igezweho muri dry cleaner z'i Burayi. Tugane tuguhe serivisi zose za dry cleaner kandi umucyo w'imyambaro uzaba batuzaniye uzatuma ugaruka nta kabuza kandi useruka ukeye. Elite Shine Services ibarizwa ku Kicukiro mu nzu nshya ya AR Kamasho mu Wiriringi. Urenze ku karere gato werekeza Nyanza ku muhanda KK 15. Nta rungu mu gihe utegereje serivisi kuko Elite Shine Services bafite na coffee shop aho ubona ikawa nziza yateguwe n'abahanga ndetse na jizu umwimerere. Elite Shine Services kuberwa kwawe niyo ntego yacu.